Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat kung patulod. Ti paga makayat nati agpailinger di tinagan a Romina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingid kami nga agpagayam kini Maylin. Ngem dimteng ti pasamak adjak ninamnama. Buwan papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Romina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maylin, okay ka kadilaan? Apay asan ka matagtagari? Ada ka di parikot mo? Awan matkit di. Adala na lagip ko. Kasta ka di? Kunaklakit din na, ada parikot mo. Aywan gayam. Agiddantan nga lunch inton madamdama, ha? Ha? Siyak ti kagiddan mo? Saan kayo kadingagkuyog ka ni Rodolph inton lunch? Saan? Kaputada na patag nga si kaswan ni Rudolph ija opisina da. Kasta? O sige nga Rod. Datalangan ti agiddan amangan inton madamdama. Nabayag matan asaan taan nagkuyog amangan. Sipod nagayan ayat kayo kan ni Rodolph. Wan nga Rod, iso nga ita, datamot ti agkuyog. Amo kami nga agsilselos kan. Gaputadanda ni awanan panawan ko kan kapagayam ko. Saan mo't maawatak mo't. Gaputarumbang lang akanayon mo akadwa ni Rodolph. Siyempre, agnobyo kayon. Iso ang maawatak dayta. No problem. Basta no adalakit di wayam, kan adamot wayak, o di datamot ti agkuyog. Kumusta, Romina? Pasensya ka na, no saan ta nakapagkuyog ang nag-lunch hindi kalman. Ado nga mina talaga tinaramit ko di opisina. Awan anyaman na, Rudolph. Maawatak mat. Kan may sa, kadwak ni Maylin ang nag-lunch idi kalman. Kasta ka di? Naimbag mat iti kasta, nakapaglanglang kayo mat iti pagayam mo. Isang samat ti kasingadan na pagayam mo. Usto ka. Da kami ka ni Maylin ti kasingadan nga agpagayam. Sipod high school kami, nga aging gaita nga agtrabaho kami. Bilibak na rod ka da kayo adwa. Ngam madamag ko man. Awan ka di pa ikaayan-ayat ni Maylin? Awan pay. Kasanumat ngamin. Awan mat mapili na kadagiti agar-aram kan kwa na. Anya? Sa nagpintas mo ti pagayam mo. Adulakit di ti agar-aram ken kwa na. Ay na, talaga nga ado. Ngam uray may sa, awan pa'y napili na. Ay, jak man amo iti dayja pagayam ko. Amangan mat no awan pa'y plano na amaki ayan-ayan. Romina, anak, mapan ka din iti trabaho. Wananang, mapanakon. Naskan ang masapak ita sumrek. Tapno malpas ko adagos ti trabaho. Iti kasta, masapak mo't lang ang makaawid inton malam. Alang arod, nasaya at matno masapak ka nga agawid inton malam. Katnay, awan agluto iti kanan tayo. Amangan ngamin numaladawak manen ang makasangpot inton malam. Ay nananang, sumardang kayo nga minan nga agtrabaho. Dito'y kayo langan balay. Adamat ang trabaho mi kan ni Manong. Iso nga uray saan kayon nga agtrabaho. Agbyag tayo latta. Ay na anak ko, bay anak ka dilaeng. Napigsaak pa'y mo't. Iso akay kayat ko ti mapan makilablabada. Tapno addamat bukod ko a kwarta. Alang arod nanang, da kayo ti makaam mo. Ngam anadan nyo kumatibagiyo Saan kayo unay nga agbambanog? Dumakarik na kayo iti banog, agi na kayo man. Kartangan na nga ibusan dagiti in order ta, Rudolph. Iti kasta, makaawid tamatan. Amangan nga minuawan pa'y tao ija balay. Agluto ak pa iti pangrabyan dananang kan Manong Edwin. Kasta? Walang harap. Mangan talata. Urusyak. Kayat kumatan ti agawid. Nabannog ak iti nagmala makaadag iti opisina. Sana bali
Tamakain na kanton adagos, apaman na makaawid ka. Wan mat ka diya. Sige nga Rod, ituloy ta timangan. Sige, katni, mabisina kon. Uray sa anak ton amang rabi, ija balay. Iso akaadwal kon timangan. Anya nga tano, agpa-take out kalangan iti kaninyo kaninanang mo, kan manong mo. Iti kasta, saan kan nga agluto pa, apama na makasangpot ka iti balayo. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Ala, apaman amal pasta amangan. Agorderak to pa iti take out ko. Apara kadamanong kaninanang. Iti kasta, sana kun nga agluto. Ipapudot dan tulaangan inton manganda. Ada ka matgaya man manong Edwin. Awan pa'y ka din ni nanang? Awan pa'y met. Nalabit nga dan napanan na. Inton madamdama, at danday jay. Ay, wan matkit di ah. Ay, wan gayam. Numabisin kan. Makan kan tulatan manong. Adain take out ko amakan. Tapno sa anak kun ngagluto. Naimbag man ta nag-take out ka. Kapag iso, mabisina kon. Wan manong. Nangan kami ngamin ka ni Rudolph ija restaurant itay. Iso aday jay. Nag-take out aklangan. Iti kasta, uray sa anak kun ngagluto iti pangrabyan tayo. Nasayat nga rod no kasta. Alang nga rod, irwar mo ti in-take out mo. Ipapudot ko sa akmangan. Romina, masapa ka kadi nga agawid, inton madamdama? Saan ko nga mo? Depende ah. Amang ano, dapay pangawisan kanyak ni Rudolph. Sa dino nga iti papanan yun, no bilang. Amang ano, mapan kami lang mangan iti paborito mi a restaurant. Kalpasan na, agawid kami ton. Kasta? Kunaklakit din no awan papanam inton madamdama. Siya kumamot ti mangawis kan ka. Agkasangay ngamin ti kaanak ha. Ket adda basit sagana ija balay. Kasta ka di? Sige, inton dagasan nak ni Rudolph. Uray dua kami laangan ama pa ni Jabalayo. Kayat na nga ta? Wan, kayat na siguro. Sana bale, awan mo't napatag apapanak inton madamdama. Isu nga umayak iti pangawawisam kanyak. Ket no awan papanan ni Rudolph, o di dua kami asumuro ti Jabalayo. Agkasangay ti kaanakan ni Mylene ang pagayam mo, kunam? Kasta nga Rod, naimbaglaangan ta dinagastak dito yung opisina. No lakit ti kayat mo, dua ta ama pa ni Jay. Sige, mapanta ah. Total, awan mo't napatagapag na kita. Iso ako yugon kalangan nga umatendar iti kasangay ti kaanakan ni Mylene. O sige nga Rod, makigiddan talangan ka ni Mylene. Orayon talabiitan. Adapay nga min ilaplepas na. Nga mabiitan day Jay. Okay nga ron. Nay, ison samot na ta sumungan. Wan nga agpaiso. Isunday ta. Oh, anya, Romina, makaumay ka kadi iti pangawawisakan ka? Wan Mylene, kadwak ni Rudolph. Nasayaan. Romina, atoy uminom ka. Naimas dayto nga arak. Imported. Ha? Alam, sa anak nga umininom iti nasangar, Mylene. Si Kamat. Saan matakanayon nga uminom ka? Alakit din. Sana bale. Italaang mat. Wan mat ngamin, Romina. Pagusto mo ni Mylene. Sana bali, italang mat da ito eh. Husto ti ko na ni Rodolph. Awan mat dakas na, no sagpaminsan kat uminom tayo iti arak. Sana bale, saan tayo mat ngagbartag? Alaman laangan. Ngam basit lang tinuman tayo ha. Itikas na, makaawid kami matlaang ka ni Rudolph. Mylene, nabartik samot ni Romina. Nalabsan ng samot ng tingminom. Saan? Kabalan na dayta. Saan ka di, Romina? Wanat nga min, Rudolph. Kabaalak da ito eh. Saan ka nagdanag? Naimas matgayam ti anak no sagpaminsan.
Husto ka, Romina? Iso nga ala, aginom tayo pa'y. Ado pa'y tipulutan kan arak. Aginjoy tayo kit di. Sana bale. Italaang mananday to'y. Alang ron, dagay ti makamo. Sige, uminom tayo pa yung ron. Sana bale, kabaalak mo't latatyag maneho nga uray nakainumak. Itulod kan tulangan ni Jabalayon ton madamdama, Romina. Rodolph, no saan mo to nakabawilanti ang drive? Uray dito kayo langan ang maturog ka ni Romina. Ah? Sana bale. At damat bakante asilid dito eh. Uray, ijay kanton ang maturog, Rodolph. Agkasilid kamin tulaangan ka ni Romina. Sa dino ti ayan ko. Anay ko. Nagsakit ti ulok. Ni, adak mat gayam dito isilid ko. Nakarin ka matgayaman, Romina. Kastawan na itibartak mo itirabi. Intulod na ka ni Rodolph dito'y balay. Kasta ka di manong. Kunaklakit din no ijabalay da maylin tinagturugak itirabi. Ay, saan ko pa'y gayaman ang napuputan ti panang itulod kanyak ni Rudolph dito'y balay? Una, takasanumat ngamin. Nalabsam ka no tinaginom itirabi ije balay damaylin. Iso aday jay, nakaturog kan idin sangpet na ka dito'y balay. Naimbaglakid di tasaan na kan nga nyawid ije balay ta. Si Kamat Manong, nasingpet ni Rudolph. Kat, nabartag kadimat idin tulod nak dito'y idirabi. Sana nabartak ni Rodolph, nakainom labasit. Isuan na itulod na kapay dito'y balay. Rudolph, agawid ta ka din. Santa ka din ang mga ni dya paborito ta restaurant? Ah, kwa, saan? Itulod ka ni Jabalayo. Kalpasan na agawid ak matan. Nabanugak, gaputa adutin naramid mi iji opisina. Ala ka, Rod, no kasta ti kunam. Agawid ta nga, Rodan. Iti kasta, makaina natang agpadpada. Uray siyak, nabanugak mat. Oh, sige, intang arudan lumugan iti kotse. Okay. Aywan gayam. Sabado inton bigat. Kat agpada ta nga awan sa rekta iti trabaho. Santa ka di arumwar? Anta na pataga papanakit ng bigat sa pasensyakan. Inton maminsan langan na rumorta. Apay nga ta. Sumagmamanon nga aldaw asa anak nga awisan ni Rudolph arumwar. Tinaudi langan na panagkuyog mi. Kat idinagkasangay ti kaanakan ni Maylin. Kat inawis na kami ni Maylin, ijabalayda. Hoy, Romina. Ah, Itay pala apal paliiwan ka. Kasla naunag ti pampanunutam. may kawak lang amin Maylin. Gaputamanon nga aldaw asaan anagaw awis ni Rudolph arumwar. No kasta nga awan serek tayo iti trabaho. Ha? Amangan met no ado ti pakakumikuman na iti trabaho na. Kasta nga tangag paiso. Nalabit akasta, Romina. Iso ako nam amanon nga aldaw, asaan nakangaw awisan. Mabiit lang, Romina. Adaw mawawag kanyak. Panawan ka pa'y dito yung office, ha? Song batak lang ti awag ko. Rumwarak biit. Rimwar nga agpaiso ni Maylin dito'y office. Nga, apay anas kan nga umadayo amang songbat iti cellphone na. Bye-bye, akman laangan. Agawid ka ka din, Maylin? Ha? Uwan, Romina. Agawid akon. Panagaawid mo tan? No kasta, agiddantan nga rod. Ure siyak, agawid akmatan. Sanak siguro na masukon ni Rudolph ita. Awawagak, ngam sanak matasungsung batan. Ha? Akwa, Romina. Sakbay nga agawid ak, adapay mapan kugatangan. Iso apasensyakan no sa anak ang makigiddan kan kang agawid. Ha? Wen, Romina. Sabali ti pagnaak. Iso asa anak ang makigiddan kan ka.
Ala nga, Rod. Umunak nga Rodan na rumor dito'y office. Ay, kapilitan nga agmay-may sak. Ita nga agawid. Ay, itaman langan nga agmay-may sak nga agawid. Takasanumat ngamin. Talagan sa ama kumikom ni Rudolph. Manumat tan alawas asaan kami ang nakapagkuyog. Iparpartak ko pa'y timag na. Aguri ka. Kasla ni Rudolph mat tinakatakder iti dayja abanta. Kasla daw urayan na. Ti babae nga ay masidag ka ni Rudolph. Ni Maylin. Inarakop kan inagkan ni Rudolph ni Maylin. Anya ti kayat asawan da ito eh. Aguray ka man. Romina? Anya ti kayat asawan tinakita, Rudolph. Anya tinakitam? Pudno ka, Rudolph. Adda ka di relasyon yu ka ni Maylin. Kwa, Romina. Sana sa katikasarsaritak. Husto detang Romina. Agkalama ka kumalang. Agpalawagak. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Rudolph. Gaputan nakita ka mismo ti panangagag kan panangarakop mo ka ni Maylin. Isumat lagaya malimamihis kan kanyak. Gapu iti dayta babae. Romina, pakawanan na kuma. Adan na pasama kada kami kan ni Rodolph. Iti day di rabiian nagiinom tayo. Apa man anay tulod na ka ni Rodolph, ijay balayo, iti nabartag ka. Nagsubli ijay balay. Intuloy mi tinaginom. Kat saan mi anapupuutan, nga adan na pasama kada kami. Apay anarami niyo ti kastoy kanyak, Maylin. Apay asikapay kasi nga dan apagayam ko tinangagaw ka ni Rudolph. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Romina. Masapol nga itakdaran ak ni Rodolph. Gapata saan ko akayat ti agsikog abalas. Saan ko nga mo ti sawak, Maylin? Gaputa nagsakit na ito nga inaramid yung kaniyak. Maawakan ka, Romina. Kat sabay lakumat na mapakawan na kami tumatlaan ka ni Rodolph. Kat sabay kuma. Tauray kasto'y tinapasamak. Saan to kumang agbaliw ti kinasingad tang agpagayam. Hala, Maylin. Pumanaw kan iti sangwanak. Tama nga no niya pa'y timaramid ko. Pumanaw kan! Husto dayta na panagsangsangit mo, Romina, anak ko. Nalabit asaan ada kayo kin ni Rodolph, ti para iti tunggal maysa. Nagsakit na ito yan napasamak, nanang. Umuna nga ayat ko ni Rudolph. Gamsaan matlang ada kami ti agkalaysa. Talaga akasta, anak ko. Rumbang laeng nga aklunam. Asaan at talaga da kayo kin ni Rodolph ti agkagasat. Gaputanas ken ani Maylin ti kalaysa na. Tada ka nga rodin na pasamak kadakwada. Wala nang. Ikagumaak nga aklunan ti amin. Katap no nalaklaga ka makamove on. Agabrudak pa'y lang. Ala, anak ko. Noan niya ti amo mapagsayatam, suportaran da ka kin ni manong mo. Agyaman ak nanang. Katsapay ko ba? Tama ka move on, naktumad lang iti kabitan na panawan. Wan, anak. Patsik ang makailiw-liwag kan tumitlaang. Kan mamati ak ang makasarak kan tumitlaang iti kasukat ni Rodolph di tapuso. Nagkalay sang rod da Rudolph ken Maylin, Mr. Lonely, ket addan may sa nga anak da.
Nakailiwliwag ak matlaeng, gapo iti panag-abroad ko iti upat atawen. Ket addamet na amamok iti abroad, akalugarak, nga isumet itan tinubyok. Ket natulagen ti kalay sami. Nagsublimot lang ti kinasingid mi kinimaylin nga agpagayam, ket ita, naragsak kamin nga agpadpada. Tuy pagayam mo, Romina. Romina, pagayam ko, agyaman nakiti dito apakasaritaam. Ay kaya't nasayat met, tasaan na nanadaal anaming pinsan ti panaggayem yo kinimaylin. Kaya't sapay la kuma, tanaragsak ti bangunan yo a pamilya, itagbalinto nga asawam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Romina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.